ita, isagot mi kadakal ti istorya, ana paulwan. Ti Karkarma. Tampok itang aldaw, iti panakigasang-gasa, ti Mortalahiro, iti drama, ana paulwan. Alipugpog! Naglabas ti nagpatnag. Hindi pa'y mutla nakariing ni Prinsipe Agilos. Namet ti turog na. Saan anatay gaputa agang angas mat? Pabisina. Ay panawan ka paila dito'y Prinsipe Agilos. Sumapulak iti pamadpad ko iti bisin ko. Agsubli akadagos. Nikolas meten tinakaturog makitak. Rabrabaken naksameten kulas apok. Sika ni Prinsipe Agilos a pinanawak itay. Ngam itata sinublian ka. Sika Nikolas. Agriingkan. Amok arabrabaken na kon nga apok. Kunak tumat arabrabaken nak. Bumangon ka ditan. Ay, hiyag yaman nak. Makawid tan ije balay ta ije syudad. Kasapulan tati ina na apok. Ina na? Agin na nata? Na. Kasla sa bali ti boses na na. Awan apok! Ado, ti nakaipasungal ngala kabayatan ti panang birbiro ko kan ka. Gayam, inalun-un na katay pandag ahiganti apasurot da buroka kan buroki. Kayat ko ti aginan ha. Iso nga ayabamon ti alipugpog tayawid na tan injay syudad. Maapay ang ngirsi-ngirsi ka. Di mo kayat ti agawid. Saan? Anya? Agyan tapay dito'y kabakiran. Na. Aguray ka. Sana kasta ti panagsasaw Nikolas nga apok. Ay aguray ka man. Apay akasta kamutan apok. Inalun-un na kala jay higanti abatog. Nagbalin ka na bastos kanya. Sa bali ti rimat dagiti mata na. Nalabaga dagiti mata Nikolas. Idinto tasigod mat nga asol. Ti Maris da idi. Na. Ay, salbag ka? Sabali ka? Saan asikan Nikolas? Ay. Siya ni Kusto. Ha? Iturturayak kita ti bagbagam akulas. Ay, pumanaw ka. Panawam tibagi Nikolas. No pumanawa kita, matayin at ibagina. Ha? Kaputa, intayaban ti alipugpog ti Karkarma Nikolas. Nagsubli Nikolas, iti nagapuan na alubong. Jak mamati ti dayta. Awan ti ammo maipapan kan Nikolas. Awan matiyam mo may papanitagnagan iti gusto. Anya? Apay? Asino ka aya alimugan ka Nikolas? Siyak ni gusto. Ti immortal akapusor. Ti titiusen dagiti angin. Imayak dito daga alubong nyo. Tapno paksyatek Nikolas. Tasyak ti sumukat. Saan? Awan ti makapaksyat ka Nikolas? Uno ka ni Prinsipe Agilos? He? Saan ka mamati? Urean niya pa'y ti bagbagan? At datan di titok-tok ti kalbuwa banday. Matanawagan tan tintero ng aglawlaw. Anyat inaramid mo kanyak? Apaya, ha? Kasla jak makagaraw. Masirib ka. Romben nga amom apalod ka ita. Ha?
Dakas nga angin timang tengtengal iti amin agara mo. Aniya! Salpag lang amin. Tadyak kabalan asukatan ti ang angsam nga angin. Day talang ti saan nakabalan nga iturayan ti pan nakabalin ko. Apay nga inyagnak dito itok-tok ti kalbo abantay, ah? Tapno ijayak king ka dagiti kakasaya at ngadda diti lobong adaga. Ha? Kumita ka iti baba. Nalawag ang makitak dagiti nagdadak kalapasdak. Nalawa a syudad ti matanawa. Agdak-dakiwas titan. Tidakas nga angin nginsangpet ko. Kat meturayakon dagita amakitkitam. Anilubungan akinabaknang. Anya? No pilinat tidakas nga angin. Yag na tinapig sa abagyo. Wenno oray tornado. Kabaalak abilinan. Tapno mapukaw amin dagita iti matang yu at tao. Sa anak amamati? Saan kayam? Anay? Apay asaplitan na? Anay, patayin na ka de. Saan? Anay? Agtalinaad kasi bibyak. Gaputa si Kati mangikadang iti kayat ko ama aramid. Anya nga roday ta? Ibagamon ah? Sika tinakaitalkan ti kinatao ti anak ti Didyosen dagiti angin. Anag diso ti lobong yo. Ha? Isu asikamat lang ti mangikadang. No dimon kayat akadwa ni Kulas. Kat papanawamon. Anya? No papanawam. No tali ko damon ni Kulas. Ited ko king katinan anayapan na kabalintid takas nga angin. Ket ko kwam to amin ang dagita makitkitam apagbaknangan iti syudad. Anya? Ala! Agpanunot ka na imbag, bubod. Orayak ti songbat mo! May sabi nga, Kesty, paano doon? Awan pa'y big shot mata customer. Kasano? Nabankrupt sa amat amin na nanegosyo dito yung syudad. Awanan dagitay galante parokyano tayo. Awanan ti ibayad day ti laklako tayo a per kilo. Sobra kamat nga agsarita. Kaya nga. Ibagbagam sa amat at tindera kayo dito'y nightclub. Talaga mo tindera tayo. Espesyal at tindera. One matkit niya. Ay. Ang mga nawan manan si Martip ko ita. Ay sus, di ka maupay, Crisantima. Kita ada sumsumre ka customer. Sagay satan. May sa alakay kan agtutubo. Hanggang abay nga yakas na tibuok ti agtutubo. Nakatangar ti ko naman balisong-song abuok na. Style na siguro mat Oh my God, sabtanta ida. Okay. Hello, Pogi. Kukwak na agtutubo. Kaya nga. Kukwam na talakay. Ha? Hep, hep! Hooray! Ay kayo masdek. Urayan nyo ti batang nyo. Agtulag kami pa diti kadwak alakay. Ay, magagaran kamin. Tutor kayo. Ay, Di kay tumulturat iti lakay. Anapanaganan iti bantor. At di makatutotor. ay. May kan lakay bubod. Ha? Agplastar tangag tukaw. Iyatin soli alamisaan.
bayagan nga agtulag dagijay kakaisuna a customer tayo? Agtutor ka kanong arod. Ay, Umahin dito'y ni Mama Rosa, manager tayo dito'y club. Hoy! Da kayo adwa. Ha? Di kay kalawikiw, akalawikiw dita akas kay ladid makaanak ang pusa. Ay sus, Mama Rosa. Nagbayag mat kami agtulag, dagiti kakaiso na ako customer asimret dito'y club. Agtutor kayo ah. Ay, kasta timbaga dyan nakabalisungsong tibuok na, Mama Rosa. ay, Inasarita na tibalisungsong tibuok na. Kulas kano tinaganday jay. Kinuntra jay lakay tiim baga na anagan na kulas. Isojak ambon, no asino da talaga. ay. Ay, kulas! Nagangot anagan. Saan na naangot tanagan krisantim? No, kan-kanon ko makit naluyak. Sumardeng kayo. Naluyak. Kayat yo, ta isarakon to'y nightclub ko. Tapno awanan ti pagan anusan nyo apagur-urayan iti customer. Ay, saan Mama Rosa, please. Wen, please, Mama Rosa. Mabunglog kami no isiram ti club. Kasyan na kami kadi Awan tun ti panggadan mi, no isiram to'y club, Mama Rosa. Uri anyat ijayam kanyak. Manjak! Oray bagak ako kam amin dagiti kakalapsat a babae dito'y nightclub. Uray, pay! Itaik man. Napagpatinggaan ti ibagbagam amantya. Ha? Anyat ya ramidam. Ha? Umaya ko! Ay, sos! Ay, Abay. Ay, Ay, sana siya. Dahil ti kukwayo. Tawan kwarta. Ay, manjak! Manjak! Agin mamadilang dayta. Sige, pagpingayan yon. Ha? Ops! Ay, san? Lisenda! Ay, apo Diyos! Na! ampang ka! Ampang ka! Sige, ampang! Si kakit din tinangagagkanya kiti lips to lips! At data dito'y igit ti baybay. Anya manun ti aramiden ta ditoy? Ato ti perla si tilansad itaaw ang makikita ta. Dita tay taaw ang masakupan tay isla apagin nagawan ti Pagilian at China ken Pilipinas. Na! This partly island. Ya! Ha? At day ti lansad ti taaw dagiti agkakabalor at kinabak nang Na! kukam amin dagijay. No tumulok ka iti ibagbagak lakay bubod. Aniya? At day ti lansad ti taaw. Dagiti hikam ti akapo ang naglaon kadagiti agkakabalor a perlas. Agpaiso ti ibagbaga na. Hmm. Kabutigan ti akapo iti lansad ti taaw. Apaglemlem mo ng dagiti perlas. Wanya. Agsao ka itala kay bubod. Panawag ti linuganak abagi Nicolas. Numayat ka iti bagbagak. Saan tumatan ang makasubli pa iti karkarma Nicolas? No saan mon akayat akadwa? Ha? No saan mon nga awaten iti panagsubli na? Anya pa'y nga ron ti mapasama. Iti day taabage. No panawam, ha? Anya may?
Marunaw akas lakandila. Ha? Kat saan ton ngagsublibay. Matayen ti kinatao Nicolas. May santulangan anak kapsot nga lipogpog. Ngagsuble tinagapuan ng alubong. Oh, kita day tanag nga ay ganti akapo. Agrarapang dagiti perlas amakit kita. Ha? Dagitan tay bagbaga dagiti babaknang nga original a perlas. Tigamang itilansad ti tao. Uwan niya. Magpili kan. Kita maglaan. Panawa kon ti bagi Nicolas ket sikan ti Agari. Nabileg ti pan nakabalin ti dakes nga angin nga ito rayam. Si Kanton takparnoy iti pagpagada at tsunami. Ito rayam ton dagiti narungsot at aluyon. Ang mga agaw iti angas. Dagiti paan anawa amang ngalap. Mayadak nga tan. Ha? Kaslagan niniwan a makitak itilikudan ti bagi Nicolas. Oh, anyat sirsiripem di talikodak. Agsaukan. Awan makitam di talikodak. Ha? Karkarma Nicolas. Ay, Kulas! Ikanak iti pan nakabalin. Uray no karkarmam lati makikitak. Pagdaluyon si Danom. Ay, Kulas! Makikitak ti karkarmam. Ikagumam nga agawan ti bagit tao. Kalinuganan ti dakes nga angin. Ay, may daluyon akmatan. Ano ba? Si Bibiyag ka. Hanggang angas na palang. Makaputol tila kay. Makaputol. Ayan ko. Ha? Nicolas. Ayan mo, Apo. Kulas. Ha? No kasta? Apo kum daytoy may sana kaidda ditoy, apo. Kita ma. Ay, Kulas, Apo. Ay na. Agyaman akta si Bibiyag ka. Hay. Shh. Agriin ka na. Ditan gagayem, tinagdibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasat ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti madireksyon, Mary Jane Castro. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon